rising majestic Sen to o an altitude of 2,000 feet, Pingi onu dominates the mas landscape of the side umsa of ингээд the бодсон. Эний санаад байгаа тал Its name, which in the Athabascan language means the great one, perfectly Бис sums up its энэ essence. It хурцыг embodies хараад an шууд absolute хурцлмөр symbol of бодсон resistance чинь to raging хурцлахгүй elements and гинэ. a constant reminder of the Бид geological өнөөдөр power нүрэ that sculpts these lands. Манай нөгөө нэг юу YouTube дээр бичсэн байгаа байхгүй юу? Are home to thousands of majestic glaciers that flow with a slow, millennial pace. Энэ хүмүүс Massive юм. masses of ice like Чамд the famous тийм Mendenhall үе Glacier болж survive байгаа today юм. as precious living Би witnesses би to the анаад юм last дааж age өгөхгүй. tons Одоо relentlessly яаж юм shaping чинь land. одоо Clean ингээд networks of crystal clear rivers and occasionally revealing ancient fossils Yo. are fascinating Тэпхэнэ. sights. Тэпхэ. Одоо дэч би тань. Нэгэн харахгүй. Энэ зэнзэг юм баян. Энэ осын янз хастаг гасан юу гэл. Бака. Би урахында стефэн бака. Өнөөдөр гадаас ийм нэг ба гой нар гарцсан. Гой бэн басгаар. Бид. Окей, дэрэн сонсогдохгүй хаяа. Энэ хинүү. Одоо би ер нь нүрэ бодохтой ер нь жоохон сонирн боддог. Энэ ингээд миний утас би хоёр утастай заад тогсон юм аа тогс. Хөрх минь. Таны бор хуучин нэ. However, this realm is not only sculpted by frost and cold. Alaska is also a land of fire, home to the largest concentration of Одоо би ингээд стай махачори маргашороо маргашороосгүй биш магадгүй нөгөө төрөлтэй одоо нөгөө төсөн маахны юм гэсэн. the landscape as part of the famed Pacific Ring of Fire. This region of intense tectonic activity keeps the Earth's crust in perpetual motion.